Lakhang ko ratrok Duarbagori MSC constituency under KSU Duarbagori Head Branch hinpen patir piponsi Deithor Muniram Langne Auditorium Hall along felicitation to the HSLC and Higher Secondary Final Qualifying Candidate cum Education Awareness Program Kidingpon. Lasomsi KSU Duarbagori Head Branch President Sarkuru Tirang Kichari Ponamialong Aluhi Sarpuaman Pen Kachetong Dunake Dilip Block Education Board Chairman George Rongpi Resource Person Sri Richard Ingti Sub Registrar Marriage Officer Dhekia Julie Co-District BLCC Chairman Sonjoy Teron Duarbagori BJP Mandal President Amoron Tirang Government Model College Deithor Principal Dipok Bora Harlongbi Velongbi College Principal William Singnar, KSA Dehori Rongbongkhat Branch President Robinson Rongpi, Duarbagori Constituency Ronghangasar Anparta Rongasar Khaya Singh Terang, Deithor Area Rongasar, Deithor Lem Secretary, Deithor Area High School ME School Teachers Penchenglok, Deithor Area Tum Kethekidingatum Pinangan Chetong Dununti. La Sipir The Munira Kailongke Misenasai Deng Dunji Protangte Education Take Vek Nangji. Jongsi Education Paprang Ponbom Lo Pulotangte Labang Somunit Akai Longke Thangnar Kisumta Avilu Lapen Jongsi Education Ahin Paprang Dun Un E Pulote Labang Somunit Akayang Bong Thitana Kisum Kachitong Nang Dukok Tate La Silabang So Pirthe Kisung Pen Kepajok Ponji Pulote Pirthe Adang A Guidance Apia Potum Pinangan Education Ahin Pinangan Chipaduk Ponvek Nangji Anote Labang So Pirthe Kaiki Tame Light Bulb Asonsi Thi Angdang Po Lapen kai kita klar bong son si thek long verpu. Lason thak thak paklar bor ver nang pu mate students atum anso se paprang dunang ji pu mathapon si Duarbagori KSU Head Branch atum pen kai kita me ning chit hit e matha bom pen pineng am pen khong ni am HSLC lapen Higher Secondary Final Qualifying Candidate cum Education Awareness Program ki deng ponasai klem pon bomdo. Lasi pinita HSLC lapen Higher Secondary Students atum pen pangrum pet pen pharoi si sose Students atum aphan Felicitation Program deng pondo. Lapen lapu Resource Person Sri Richard Ingtia hin pen jumisen Students atum aphan in futures mate career alam satame than pon pen kijurahut National Anthem alun lun ponsi Felicitation Program mission pen pajut pon. People piklo dak Duarbagori KSU branch pen dak bangso student felicitation program class 10 tum phan la pen lamit high secondary ki pass tum phan ki bipon pot super pikla athema education ba somar tum phan kirung mana ka kenang sot non da KSU pen pati pon la ke si mepi galang posine puda athema itum isia saram the ba isi kinenge do education is light in the dark to kangting cook inobani phajong si pavir da ji puta education pa pahi den non taso oni tum aso apuyal ba bir da ji la so posila ke SU tum pela bang so pati pipon palang tum churu par piglo mesan alam KSU Duarbagori Head Branch pen ke pati pipon na bang so felicitation program mate HS la pen HSLC ke pas tum phan karcho pona me ke ding pona long nili phan sa me resource person poisa pen agi hang pona posta me KSU Duarbagori Head Branch Kejapona President Lapen Secretary pen chenglok dak kachirap don praija matum phan ansta me akerupi parpik lo lapeng pini bangso me long tum long alhui sar po mate chief guest penang chitong dun block education chairman sir George Songpia ke hai nang lista me tum long chitong lo lapen ke BLCC chairman pen danglok rong sir lapen dak kado college principal lapen itom lo teachers at once tami ang chetong lo lapen ke la kepass also mardon tun tami pini bangso karcho pona me long lang tum chetong selia acham na pidon lo nasi tum dak pini la bangso mailong kadoga we pen HSLC ni tum 114 lapen HS total 59 students atum phan ni tum archo pon pu palang tum hasame chopha pon lo wai fits tami aja ka tum bang school ke do boma join ni mate kaprek alang litum anso se angdeng kang tui ka chari namye phan kaprek adim kedam juilo join ni nang chetong long dalo wai fits tami alang litum phan sta ni litum ladak amyan bang ke en ponlong lo. News report Karbinglong Live.